خصنا بشهر الطاعات وجزل لنا فيه المثوبة ورفع الدرجات، ووعد من صامه إيمانا واحتسابا بتكفير الذنوب والسيئات، وشرف أوقاته على سائر الأوقات. والصلاة والسلام على نبينا محمد خير البريات وعلى آله وصحبه أولى الفضل والمكرمات، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المعاد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان ووفقنا للصيام والقيام وسائر الأعمال. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi taala Mahuli niya wabarakatuh. mga kirasahan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Was sinsamit iban puji po Allah subhanahu wa ta'ala. Iban pagsarang syukur kaniya mga nikmat masing-masing nato naman. Biya pa kayurusan. Biya sin madaran ko pagbalikan. Dungdungan na pinikmat sin Allah ta'ala. Amin niya rikatutan nyo biyawon. Tanto mangindahi at tukatutan niyo. Daminun niya kita niyo pakain. Pagsukol ka Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari mga kataw-tay mga huram pag-iman. In pangadyan sin kita niyo harum ini alil munasabah pagpatuk lang tarian pagkamasuok na magsuok na tuloy bulan Ramadan. In pangadyan sin kita pito mas'ala tumaalok pa pagpuwasan. Pito mas'ala amoy tumaalok pa pagpuwasa hamaksud ipagsadya sing kita niyo habulan Ramadan. Kasupaya bang sumuding bulan Ramadan, may ingat na hitunay bang unin niya akan sinallahu subhanahu wa ta'ala halaw niya. Bang baydi ng kahantang na itong magpuasa, bang dumatong ng bulan Ramadan. Muna, ta'rifus siyam. Mari kita pa, masala panagnaan, amuin definition, ta'rifan sin pagyanun pagpuasa, iban sin pagpatarang sin rukun niya. Muna, banghalo kay ma'na sin siyam, al-imsak al-shay. Atin niya, magpagang hauno-uno na. Pagpagang hauno-uno na yung ma'na sin siyam. Hindi ikaw kumaon, pinato'y pagtagan niya siyam. Hindi ikaw magbisara, pagdagan mo ikaw magbisara, ipagtagit to siyam. Tawag ka na sawm. Sawm. Awet ima'na niya haluka. Adapun ima'na hasyara si pagyan wa siyam, al-imsaku 'anil akli wasyurbi wa sa'iril muftirat ma'an niyati min tulu'il fajr as-sadiqi ila ghurubi syams. Ima'na sin as-siyam hasyara, ma'na sin pagyan wa siyam amo na yung pagpaggang pagtangka dahil hapagkaon. Iwan sin pag-inom, iwan sin katantan, makababatan, saltain pagtangka, yawon yung pagtahan, sin pagkaon, sin pag-inom, iwan sin katan, makababatan, siya saltaan sin niyat. Ya akaram sin niyat. Sabab na, in pagpuasa ibadat, in ibadat, di siya tuod jumato, di siya tayo maunsin Allah subhanahu wa ta'ala, bang wayrun niyat doon kanya. Na niyat yung pagpuasa, amon na yung pagtangka, dahil hakataan na sabot, karena sinallahu subhanahu wa ta'ala, karena inyong fiyerdo sinallahu subhanahu wa ta'ala. At niya, bukun niyat mo nagpuasa, sa wabilang mo nagpuasa sila. Adakala, aon magpupuasa, naraog sa jaluman. Makaluman lang niya, in sila nagpupuasa, in kita di magpuasa. At iniinyat nila, bukun karna sallallahu subhanahu wa ta'ala min tulu'il fajr as-sadiq ila ghurub asy-syams. Atin niya kung ano magtagna in pagtangka dengan pagbugsa sin fajar as-sadiq. Atin niya fajar as-sadiq yun amo in fajar bunal. Sabab ng si Rasul al-fajr fajran.
Infajar 20 tahun. Au infajar al-kadhib iban fajr as-sadiq. Infajar al-kadhib amuin maray na infajar. Bang hamasatay ni unang labi mga 30 minutes na kumanhati ko. 30 minutes na kumanhati ko in amuin fajr al-kadhib yaon. Ang mga sahabat na magbangi Bilal. Nung si Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Bilalan yu'addin bilailin fakulu washrabu hatta yunadiya ibnu Ummi Kalthum. In Bilal law niya magbang dumpa. Nung si Rasul bangi kalungan yung Bilal magbang hiwilan. Di kato pagtaga muaddin Bilal. In Bilal ngan tao. Pang magbang na hiwilan Ibnu Rabah, kaun kamu, inom kamu. At inatiyukutan po sila sa Rasul pa inumon pa kaunon. Asawab yung pagbang si Bilal doon payat to. Bukong pajar-pajar na. Sa hinggalong niya magbang na hisiyo, Ibnu Ummi Kalthum. Pag siya magbang na unungan yun yung pag-inom, doon magtag na inuno, in pagtangka, in pagpuasa. Naman yung mga siyam. Atin niya, katan, tangkaan, amin nasabot, ya akaran siniyat, magtagna din pagbugsak sin fajar as-sadiq sambil patungo guminsuga. Kasamat nila from sunrise to sunset. Amo na ka. Lain biyaw man kita parukon sin pagpuasa. Rukun sin puasa. Min khilal ta'rif as-siyam fi al-istilah yattadihu anna lahu ruknayn asasayn. Definition hantang ta'rifan sin pagpuasa yato tumarang dito katutan niyo in rukun si pagpuasa dua. Panagnan rukun. Al-imsak al-muftirat min tulu' al-fajr ila ghurub asy-syams. Amo ni pagtangka. Sinkatan pagkaon pag-inom iban sinkatan makawatal dahil pagbugsak sin fajar sambil papagtukon sin suba. Rukun panagnan. Indalil sa rukun ini, sallallahu subhanahu wa ta'ala فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Surah Al-Baqarah ayat ang 107 Nung sallallahu ta'ala ayat ini ipanagnan sin ayat ini among lain uhilla lakum laylatas siyam rafathu ila nisaikum sambil balas. In ayat ini rukhsah. Atin niya sa mahamasala ka una. Masasim mga sahabat, in pagpuasa nila, bangkaw na katog, magtagna na ko magtangka, di na ko manjari kumaw, di na ko manjari minum, atawa bangkaw na kasambahayang na isya. At inaubos magsambahayang isya, di na sila manjari minum, di na sila manjari kumaw, di na sila manjari sumupasawa. Magtagna na sila ito. Sana, aw na mga kaiwanan mga sahabat, di na magpakatahan, magpakasog na paasawa, magpakakaunda. Sabab din kayo ng mga sahabat aun mga lupa nila na magpuma sila kay Adlaw na magpakalanang sila hapdi na sambil magpakahinang sila sa atin nila ipagtapok bang sila makahinang magtuloy sila mag-report para Rasul sinahinang nila ito. Namun hindi mo din ayat ini sambil ang kayo ng mufassirun laong din ayat ni mo kan Umar kung si kayo na ang ayat ni mo kan Sarma ibn Qais بيدنا صلى الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. Kay natandasin Allah Ta'ala صلى الله تعالى in kamu yan kay kita niyo rin ginhawaran niyo. Di kamu pakaon di kamu pasokon sa muok na kamu. Sana yan pun na kamu Allah subhanahu wa ta'ala niyap na kamu. Namun ini mo fal'ana bashiruhunna wabtaqu ma kataballahu lakum. Biyaon suok na kamu paasawan niyo. Suok kamu paasawan niyo, muhutan niyo iuno-uno na tiyak dari Allah Ta'ala maksud diin makataballahu lakum amunin anak. Murah-murahan rezekian kamu Allah Ta'ala anak. At inasin dumpay to before sin fajar hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad sehingga tumarang na intanod puti dahil hatarod itom. Diha ini wala palimaw din inayat wala pa subbatan sin min al-fajar amuin hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr. Awaylong pasabutin min al-fajr. Na mga sahabat o mga sahabat hinang nila ukutan nila yung siki nila sintamod putiwan tarong ito. Ang pa sila kumaon.
Pag-uus aturon nila, bang nila masilang na mapinig na yung tanog itong iban sa tanog puti, ang pasilaw mundong. O makaiba ng sahabat, himutang nila yung tanog puti, ibang tanog ito, mahababa sinuhuan. Nabang nila masilang na mapinig na yung puti, din nga ito, initong din nga puti, ang pasilaw mundong. Dalawang sa braso ni Max, sin tanog puti, iban sa tanog ito, amo na yung dungo, iban sinadlaw. Sahingga tumarang na in fajar, sabab in fajar as-sadiq, amuin sumawasawa na inuno in langit. Pag-ubos susungin waktu, magduron pa yung sawa niya. Magduron pa yung sawa niya. Thumma timmu siyama ilang layl. Napan niyo yan, in pagtangka niyo, sambil na padung pa, tuhon sa sukan. Kanin ayat iniruksa, na bang pagpuasa, ating nebe si pagpuasa sa mga sahabat, nakailo, o mga sahabat, na ngayon pagkaon, paasawa niya. Ang sahabat na ngayon pagkaon, paasawa niya. Dagad ko lungir, kaanta ko pagkaon. Sa kalipwas magrib, nakalipat siya, naraog sa karon. Na, nakatugman siya, way na nagtangtag na may pagpuasa. Di na sa manjali kumaon. Nasambil ha, tungaan sinadlawon, kaya nakakaon na siya sa sinapdi. Sabi nag-uuma siya. Nabaita ka na, nag-report siya para Rasul, namun hindi mo inayat ini. Pwede dalil manunjuki sinuno, sin pagtahan, pagtangka. Ikarwa, rukun, an-niyatu, bian yaksul as-saimu bihada al-imsak anil muftirat ibadat Allah Azza wa Jalla. Amun niyat. Rukun ikarwa, buwas sin pagtangka, suway niyat yaakaran sin niyat. Inyat, amunin maksurun sin magpupuasa, in pagtangka na rin nakatan, makababatan yun, ibadat patuhan. Bukun adat sa bablong ni Ramadan, o magpupuasa adat. Banglong ni Dumatong Ramadan, so kita magpuasa. Sa po kung yung pagpuasa na rin, ibadat patuhan. Kaya long ni adat satya. Ang kanakalakihan in niyat. Fanniyatu tatamayyazu al-a'mal al-maqsuda lil-ibadat yang ghayriha min al-a'mal. In ibadat, siya inin sumulang, similang, maminig, sin hinang yaksud to sin syara ibang paruan niya. Pinihon sin niyat in ibadat dengan adat. Pinihon sin niyat in ibadat dengan ibadat. Sabab naon magpupuasa biasa sambat, kahinang nila na adat sa bablong na di matong Ramadan. Aon isa magpupuasa, at ibadat na inyat kalakihan to supaya mapinig bangunin hinang mo yaon. Sabab aw ni hinang simuin lagbus sa kung simuin maksud. Aw magpupuasa in puasa niya kada. Aw magpupuasa in puasa niya tatawo. In pagpuasa nila yung karo simu, in pagtahan nila simu. Nagsimu hadagbus sa wala nagsimu maksud. Na isyong maminig kanila yan. Isyong similang amo na in niyat. Amo na in niyat yan ko. Na indalil sa bahtong niyat amo na in hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Katan hinang siya saltaan sinuno sin niyat. Tiap-tiap manusia depende siya haun-unun pek niyatan niya. At niya panunjukin hadis sin in niyat hambuk ng mga rukun sin pagpuasa. Masalay karwa hukuman sin pagpuasa Ramadan. Iwan sin dalil manunjuki pa natin niya pagkasyarakan niya. Rasulullah Ta'ala kasi ayat siya butkay na sin guru na to doon. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya kamu mga beriman, fardu na kanyo in pagpuasa biasin ka fardu ha ummat na kaunaray kanyo murah-murahan makapagmabuka kamu patuhan. Murah-murahan madawhat niyo pagmabuka asab sin pagpuasa niyo yan. Na matarang ning ayat suway na tutuod madawhat pagmabuka pagpuasa na to. Manunjukin ayat pa kawajib sin pagpuasa. Kadua yung ayat lang sinallahu ta'ala, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum.
In bulan Ramadan amo in napanaog doon halawm na yung Quran na yung Quran sabiyaon hudan linnas manghidayat mamandu ipakatan manusia wabayinatin minal huda wal furqan magpatarang sin pamandu sin hidayat dari Allah subhanahu wa ta'ala wal furqan iwan hikapinig sin manusia sin mangi iwan sin marayaw in halal iwan sin haram. Faman syahida minkum asyhara falyasum isiyo in nakasaksi nakakita dengkan yung sin bulan sa hari sin bulan hilal na magpuasa siya. Magpuasa siya. Kaya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunya al-Islam ala khamsin. Alam si Rasul sallallahu alaihi wasallam nabangunin na ka Islam di maperkala. Kita nasabutong kataan hambuk nga mga atinihab. Yagbang na ka Islam amo na inusawmi Ramadan, pagpuasa Ramadan. Pagpuasa Ramadan manunjuk in hadith pakawajib sin puasa. Demikian riwayat Talha ibn Ubaidillah aw lambuk Arab gimbahanun di matong para Rasul sallallahu alaihi wasallam salta na ipuin buhok na sin bahunbon kato bangaw na Arab di matong patiyang di kita ay pantalon ipusin kung ano ba yun? Tupos lapas. Amon mimi kita pantalon niya makawasagbot. Yung mga Arab di ibukon. Buhukin kita sa mayta. Na di sort na lawayan nila. Masayat to. Naunang amok Arab imbahan di matong Nabi sallallahu alaihi wasallam inakin niya. Ya Rasulullah, akhbirni madha faradallahu alayha min as-siyam. Nung niya baita iya po ya Rasulullah. Banguno inferdo ka po sa Allah subhanahu wa ta'ala magpuasa. Hawla ko magpuasa long sin Rasul syahru Ramadan doon hamulan Ramadan hal alayya kayro aw palong niya dito aw palong niya dumaing aw palong niya at inabiyantang ka ako atawan amuin manjari puasahan long sin Rasul la wayna illa an tatawwa shay'an malingkan man ko magpuasa tatawwo malingkan man ko magpuasa tatawo. Dari nga to ijma'in kata umat Islam hakawajib sa Ramadan sa tainisiya hambog ng mga parukunan sina kama Islam sa lagbulag amuin matar nga kama Islam sa kalakihan tuod si Muslim wa anna munkarahu kafirun murtadun ang Islam innang himuting puasa hakawajib siya pagpuasa in siya kafir nakapagmurtad kama Islam. Sa mayta matarangin dalil dengan Quran dengan sunnah iban hay ijma' sikatan tan manusia salta kufur in bisius yun ang himuting kanya. Masalah ikatu aqsamus siyam bahagian sin pagpuasa. As-siyamu qisman wajibun wa tatawwu. In pagpuasa dua na bahagi. Pagpuasa wajib iban pagpuasa tatawwu. Pagpuasa sunnah. Wal wajibu yanqasimu ila thalathati aqsam. In pagpuasa wajib nawahi nakto. Saum Ramadan, pagpuasa Ramadan wajib. Saumul kafarat, pagpuasa kafara wajib. Iwan saumun nadab, pagpuasa pagtungda. Amo rin in wajib pagpuasa. Masalah kaupat kalabbian sin bulan Ramadan. Iwan sin hikmat may tasyara in pagpuasa. May tasyara biyantang sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagpuasa bulan Ramadan. Nung si Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya riwayat Imam Bukhari wa Imam Muslim man qama laylatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Isiyo intimindog sin Lailatul Qadar. Kung Lailatul Qadar niya mo nung niya maasusog mahaway pungot. Nakakamis puti nagsasahaya. Sambil dahon talong magpalura kita hao. Bukod yan po diyang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar doom. Hambuk doom yaon
in ibadat in nakasaot nakasarta sin dunya un in ibadat doon halaw man nin hambuk ibadat niya lawi marayaw rin sin ibadat mo hangimutahon yan to ko lang lawi kawalang tagto tahon mahang ni mano sa makamot lawi kawalang tahon hambuk ibadat mo ra lawi at pindayaw niya na isun nakasaot isun nakatindog sin Lailatul Qadar imanan kalna pag-iman patuhan pag-iman patuhan pag-iman sininyo dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala wahtisaban iwan puhong niya hatutungbasan janji sin Allah subhanahu wa ta'ala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ampunun sin Allah ta'ala kaniya indusan niya nakauna wa man sama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi hisiyos yun nakapagpuasa Ramadan atin yan ini Ramadan biyutang si Rasul kul Ramadan mayroon niya si Rasul siya makapagpuasa hambok puasa walang Ramadan sa imbita hadith man sama Ramadan atin Ramadan kamil cukup pag-iman pa Allah puhong din natutungbasan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ampun sinallahu ta'ala indusan niya nakauna nakalaway nakalabay. Demikian Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khamsi wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadan ila ramadana mukaffiratun lima bainahunna idza istunibatil kaba'ir. In sambahayang 5 waktu, in Jumaat pa Jumaat, in Ramadan pa Ramadan, inito makapapasin dosa haut nila yato. Buwasin mga dosa dakula. Ay mga dosa wala magkalahan to pagtawad. Buwasin na to Jumaat pa Jumaat, haut sin Jumaat pa Jumaat. Ang punon sila Allah subhanahu wa ta'ala indusasin nagdusa bangnet yun na yung Jumaat. Haut sin Ramadan pa Ramadan, ang punon sila Allah ta'ala indusa haut yaon si manus yati mo na sin Ramadan. Sa ini dusa sibi-sibi. Sabab na aun pamaham wala himugdan kaiwanan manusia na di na mga magsambahayang katawagan mas masihinin ang maksiat sabab lang na nakapag-Jumaat ako atawag lang nakapagpuasa na ako ng Ramadan cukup biyawat pa lang yung katluan adlaw naway sa iluyan po ng dosa ko yun sambil pa Ramadan iniwalik inat to pamaham wala ima mo sa indusa ang punong sallallahu ta'ala ihayni amunain dosa sibi-sibi mali kita pahikmat uno in wisdom behind may kita in pagpuasa siya sa Allah subhanahu wa ta'ala muna dengan mga hikmat niya tazkiyatun nafs wa tathiruha wa tanqiyatuha min al-akhlaq ar-radi'ah wal akhlaq ar-radila paglano pagsutsi sin ginhawawaran dahil hakatanong ni iwan sin pangadatan mangi sutsi niya to sin pagpuasa muna intaw nagpupuasa aun dumayo yung pamaranan niya kumu mangin sugar niya iwan sin kaiwanan pa yan at inasutsi hunag to uno pensutsi yung sin pagpuasa pangadatan mangi. O nan waktu magpupuasa, mamuhasan mamuting. Putingan sa mabuka mamuting mga nagpupuasa. At tawakan mabuka mga manglaka-laka, mabuka mamungmung, malingkan biyak sa mamungmung. Biyak sa magpipit na biyak sa maglilimot. Sa hasawab sin puasa, in pangadatan niya tumangi kialanuan. Tandaan niya, bang siya dahon magbinasa, dahon magkano, niya kulong mahuyak puasa. At niya, 5 nuhin pangadatan niya hasawab sin pagpuasa. Ang hikmat ito na pula. Yan na sawma, yudayi kumajari syaitan fi badan insan. Sabab yung pagpuasa, pakiputun niya, inlalawayan sin syaitan, habaran sin manusia. Ikarwa hikmat, fi sawmi, tazhidun fi dunya wa syahwatiha, wa targhibun fil akhirati wa na'imiha. Hapagpuasa, himilang insub si manusia hapag dunya
Iwan sinsub niya magdunya. Daw, tugitalong na lumunsol. Ayaw lang na puwasa ko. Na? At tawalong na magtuloy na mag-joyride. Pagkasimat yung motor yan, matugit pa mga luwihan niya to sa upama. Pa mga limpapayad to. Ayaw na along niya. Adi ako lang naman. Parahan kasusuwan niya yan to. Kadanapsuhan niya, kasusuwakan niya sa wala niya hinang sa mabsin pagpuasa. Hati niya, dengan mga hikmat sin pagpuasa, kumuin sub mo magdunya. Kumuin sub si Mano siya magdunya. Wa targhibun fil akhirati wa na'imiha, sumubi sab siya mag-akhirat. Mayta sa sumong pag-akhirat. Sa mablaw niya pagpuasa yaon, yaon, lawang sinsulgat, yata ka masin Allah Ta'ala pa mga magpuasa, ako na yung babong rayan. Hasab sin pagpuasa, aun doa kakuyakan din sin Allah Ta'ala. Pagbuka na iwan, pagbak na iwan sin Allah Ta'ala. Katin niya, sumug na siya mag-akhirat. Hasab yato sin pagpuasa. Hikmat ikato, as-sawmu yab'athu 'ala al-'atfi 'ala al-masakin wash-shu'ur bi'alamihim li'anna as-sa'ima yadhuqu 'alam al-ju' wal-'atash. Dengan mga hikmat dato na si magpuasa, makatumo lasa pa mga miskin. Intanda niya, aun manos siya ikutan nga. Lando na yung ikaikot niya. Lapaw inikot. Sa bang dumatong Ramadan, bang siya magpuasa na. Aun yan dimihil sumarak ka. Ayaw nilong niya pagbukaan niyo. Ayaw nilong niya pagsahulan niyo. Tumuan siya ulong ha mga miskin. Kana naman niyain pala naman si mga miskin. Sabab yung magpupuasa, yadhuq alam al-ju' wal-'atash. Kana naman niya insbisa sin pagtahanap di man sin pagtahan uhaw. At niya simu day miskin ni bandayahan, simu kataan semua inpal na naman nila yaw. Hangkan na sabab sin pagpuasa, kana naman sin tuan indayahan ni amoy lasa hamiskin sa mayta, kaya na naman si miskin. Kaya na naman si miskin, sigpitin di man sigpitin sin uhaw. Amok kato din ang mga hikmat dakula, bang mayta biyutang sin Allah Ta'ala magpuasa, puasa in siya wajib. Bang mayta siya rasin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalay kalima, syurut sin kawajib sin pagpuasa Ramadan. Muna, yajibu siyamu Ramadan ala man tawafarat fihi syurutut taliya. Wajib yung pagpuasa Ramadan bang naawn ng mga syurut ini. Panagnaan al-Islam, suwayin magpupuasin siya Muslim. Fala yajibu wala yasihhu siyamu min al-kafir. لأن الصيام عبادة والعبادة لا تصح من الكافر فإذا أسلم لا يلزم بالقضاء ما فاته. ولا نواجب magpuasa hakafir, habukun Muslim. Kato day ni Muslim biyantag sin Allah Ta'ala in hukuman sin pagpuasa. Yang sabihan to bang nagpuasa ang kafir, di tayo maun ditong basan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mayta lian nasyama ibadatun, in pagpuasa ibadat. Ang pain kafir, in kamamuhan hinang nila pagkufur, pagsyirik patuhan. Pag sa upama sila bantangan pa sin Allah Ta'ala palamuron pa din ha atin niya pagpuasa ulit sa sila, useless. Mayta, inhinang nila kufur pagsyirik, mamata ni sinibadat. Useless ang tukatan, mayta sila wala. Magkita sumuhon, bang mayta wala sila liyamot sin Allah Ta'ala. Biyanta nga sin hukuman pagpuasa, wajib pagpuasa kanila, sabab in kafir, in kamaumuhan hinang nila pagsyirik pagkufur. In syirik iwan sun kufur, mamata ni sinibadat. In magpuasa ibadat. Namang sila nagpuasa, naghihinang na sila sin kufur iwan syirik, biyawa tal din inang nila yan. Useless na ito kata. Useless na ito kata. Faida aslam, la yulzam bi qada'i ma fataw. Bang in kafir nag-Muslim, wayroon na siya liyos at tawakan dia papagkadaon pa si mga limaway kanya. Sa pinsan, magsopa mas yung mulkayman. So siya yung mulkayman pa siya nag-Muslim. Lamang sa upang nag-akilwali sa 5 tahun, na pilang tahun na ito siya magganti si puasa, magganti sa sambahayan. Sa wayrong kuno siya mag-Muslim, na doon na siya kataglaan sinuno, sin mga pierdo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, adap rin nakalawayad to, inshallah, inyad to, maafu na kaniya. Yan. Ikarwa, al-bulugh.
akil balik. Wala yajibu siyamu ala man lam yablugh hadd at-taklif. Wala na wajib man in puasa hamang nga wala pa si mang putinumul, wala pa nagbalik. Nang si Rasul sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalam an thalathatin. Yang kat Allah Ta'ala in bulpin hatu. Artinya di siya sulatan kangian. Ha? Nung nasabot dito si Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sabi hatta yahtalim. In bata-bata sehingga siya manakainok na. Sehingga siya amuin nung tabihan yatuman na syahwat. Kung siya makatakainok masupa mabiyan amuin turuan na sa syahwat yaw. Biyan. Sumakawa in bukon balik amun wala pa si mang putinumol, wala pa siya nagbalik. Bag siya nagpuasa, in puasa niya sahih. At kay mauning puasa niya, tumbasan siya sin, pagpuasan niya, bang siya makapinig. Sabab aun wala pa, miya putinumol, wala pa si mang put. Sa kay ngatan niya ni mangiwan si Marayaw. Abang sila ito nagpuasa, kay mauning puasa nila, tumbasan sila si pagpuasa nila. Wayan baki liwalihi amrihi an ya'murahu bisiyam ya'tadahu wa yu'allifuhu. Dahil kasabihan to, in ina, in ama, suway niya to daakon, in anak niya magpuasa. Bisan pa wala pa siya magputinom mo. Mga pangatod niya makakaus na. Hasupaya siya mabiyaksa, hasupaya siya sumu. Suway niya to daakon. Dito kami Jordan, aw nag-invite ka mo, magbuka ang masjid. Before siya bubuka, ako si masjid, aon mga bata-bata dito. Diyan ako nag-meeting-meeting niya, sumunod kung sila puasa. Nung nehuhon, puasa kami. Bata-bata pa yan to. Nung kumita ka mo magpuasa, si bata-bata ka mo. Lumakon kami lang niyama, bang kami di magpuasa. Kita, bata-bata pa yan, na si Maas. Asupaya bang sila sumangpot na, nakukun na maunit kanila magpuasa. Di na sila kaunitan tumunisin, amok na nga ibadat yun. Ikato, al-akal, suway taha-akal. Wala yajibu siyamu ala al-majnun wal-ma'tu. Wala na wajib magpuasa kata urupang. Wayrun do linakal kaniya. Nung si Rasul sallallahu alaihi wasallam, rufi'al kalam an thalathatin. Yang katsin Allah Ta'ala yung bulpin, hatu. At iniya, di siya sulatan dosa. Di sulat kaniya, indusa. Nasabot dito si Rasul, al-majnun hatta yafiq. Indupang sehingga siya makasayo. Ini kaupat as-siha. Amuin kusog, wala sugsimbaran. Wala sugsimbaran. Paman kana maridan la yatiqu siyam, lam yajib alayhi. Isyusun ta kasakit. Nasa sakit di siya makakawas magpuasa, wala na wajib kanin magpuasa. Tinambok dengan mga syarat siya magpuasa, suway banlo-banlo kanin inbaran niya. Sa pag nagpuasa na sa sakit, sahih puasa niya. Ibang siya nagpuasa sahih. Nung Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa man kana maridan aw wala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Isiyos yun na sa sakit at tawag na pagtulak-tulakan, nahitungon niya sa jembo ka na yun, nalugay gadlaw, buwasahan niya. Yan. Ikalima, al-iqama. Mana siya al-iqama, bukon siya pagtulak-tulakan. Tutog siya roon, hawla niya. Sabab in musafir, way sila kaya wajiban magpuasa. Wala sila kaya wajiban magpuasa. Biasin ayat sa buntang kahina, "Waman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Sabang nagpuasa ng musafir, na sahihin puasa niya, bang siya wala nagpuasa, na magkada siya harwain bulan. Pila-pila na in kaya bukaan niya. Ini kaunong, al-khulbu min al-haid wal nifas, suway siya lapas din ha pagbulan, iban sin nifas. Iban sin nifas. In biyo bulan, babay biyo bulan, iban sin tangan nifas, wala na wajib na nila magpuasa, gamman in hukuman, haram. Nasasakit, iban sin magtutulak-tulak, way kaya wajiban magpuasa, sa manjari sila magpuasa. In biyo bulan, iban sin nifas, way kaya wajiban magpuasa, haram kanila magpuasa. Haram kanila in magpuasa yan to. Nung si Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum, fadhalika min nuksani diniha." Kung kalong limbawa, ibang siya diuruho, di siya magsambahayan, di siya magpuasa, nung si Rasul, hadamik yan yan to, hasawab yan to, sin kakulang sinuno, kakulang sin pag-aka masimbabahin. Kakulang sin
bata ka masin babae. Salta na wajibu al-qada alayhima. Ampa sila magkada aduhin bulan pila-pila na kaya amon kamukan nila. Nung sina Aisha radhiyallahu anha kana yusibuna dhalik fa nu'maru bi qada'is sawm wa la nu'maru bi qada'is salah. Nung sina Aisha in kami lang niya napagdatungan kami hayd sa dia kami lang niya si Rasul sallallahu alaihi wasallam magkada sa pagpuasa sa wala kami narak magkada sa sambahayan. Ulit pagbidaan in pagpuasa wajib, in sambahayan wajib, wajib. In babae bang biwala na tawakan tangan lipas, wala na wajib in puasa, wala na wajibin pagsambahayan. Sa naraak sila magkada sa puasa, wala naraak magkada sa sambahayan. May tayad to. In babae wala naraak magkada sa sambahayan, sa naraak magkada sa puasa, sinsibo-sibo wajib. Siya makajawab. Mahiyad to. May magkada yung babae sin puasa, sa di magkada sin sambahayan, sin siyo ino kuman wajib. Bangka mo? Don? Bayaran siya. Bayaran mga magkada bakit? Bayaran Kamu? Sa mabing magpuasa, initungon adlaw. In sambahayan, initungon rakaat. Initungon rakaat. Kung sa pa may babae biyo, pito adlaw, na makitong sa pilin rakat katinggalan niya ito. Ito. In masala ikaw nung pagsuot sin bulan Ramadan. Sin bulan Ramadan. Hindi ko nakahaba na ito. Natawa ko kira. Okay pa? Okay pa? Kipas siya. Dua masala na kuman. Inshallah. Tawag siyang talap. Subot. Kalam mo na ba? Dukhuli syahr Ramadan wa inqidaihi, pagsuot sa Ramadan ibang pagbuwa. Yathbutu dukhulu syahr Ramadan bi ru'yatil hilal bi nafsihi aw bi shahadati ghayrihi ala ru'yatihi. Mathabit simod na isahali sa bulan Ramadan bang mukita baran-baran mo atau kan on nakakita dukain nakasaksi dukain. Nakasaksi dukain. Fa idza shahida muslimun adlun bi ru'yati hilal Ramadan, thabata bihadihi syahada dukhul syahr Ramadan. Bang aun na muslim kapangandulan, adil. Kita niya na sa halisim bulan Ramadan na batan katinya na syahada niya ini okay na. Atinya simud na bulan Ramadan magpuasa na siya. Iwan magpuasa ng kataan. Kung Allah Ta'ala paman syahida minkum asyhara falyasum. Isiyo nakasaksi, nakakita sa bulan Ramadan na magpuasa na siya. Nung si Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aytumuhu fasumu. Bang niyo kakitaan na sa halimulan sa Ramadan, pagpuasa na kamo. Nung si Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith Ibn Umar, akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati Ramadan fasamahu wa amara an-nas bi siyami. Biitaan pulong yung suyusuyan ko yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Singkita ko in Ramadan, in sa halimulan sa Ramadan, nabiwasahan siya lang yung sin Nabi. Iwan lang daak ng Nabi sallallahu alaihi wasallam pamano siya, in papag puasahon siya. Napang sa pama, nakakitaan ng hilal, ikakitaan ng hilal, wayroon nakasaksi, bisa namok Muslim. Salamat. أو لم يشهد مسلم عدل برؤيته وجب إكمال عدة شعبان 30 يوما. Nakawajiban magpajugod sa Sha'ban katluan adlaw. ولم يثبت دخول الشهر بغير هذين الأمرين رؤية الهلال أو إتمام شعبان 30 يوما لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. Yung sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagpuasa kamo pag nipakitaan sa halimulan sin Ramadan. Iban buka na kamo bang nipakitaan sa halimulan sin Syawal. Bagkya tabunan wala kita napadukupan ni Sha'ban katluan adlaw. Naman kasabihan to sumo ni Ramadan bang kakitaan ng bulan, gumuay ni Ramadan bang kakitaan din bulan sin Syawal. Masalah ikapito, hinapusan masala, waktun niya fi sawmi wa hukmuha. Waktu si magpagniyat hapag puasa.
yajibu ala saimi an yanwi as-siyam. Wa biasa kita kain wajib in magniyat ko magpuasa. Wa hiya ruknun min arkanihi kama madha. Insiyambok ng mga rukun biasa nasabot ta kain yung lima bay. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Wa yanwiha min al-layli fi as-siyam al-wajib. Kasawmi Ramadan wal kaffar wal qada wal nadar walau qabla al-fajr bi daqiqatin wahida. Kung ano siya magpuasa ay magniyat doon before fajr. Bang siya nakapagniyat 1 minute na kuman magfajar sahih pagpuasa niya. Sahih pagpuasa niya lang si Rasul wa man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Isiyosin wala nakapagniyat. Wala nakapagniyat before sin fajr. Nawairun puasa niya. Wairun puasa niya. Bima'ana in magniyat niyat before sin fajar. Hadum yaon sambil dumatungin in fajar. Faman nawa sawmahu fin nahar. Bangin man siya nakapagnat siya adlaw na. Atin niya gimo ana puasa sin fajar. Idza lam yat'am shay'an min aklin aw sharbin ولم يطعم شيئا لم يجزه إلا في صيام التطوع. Artinya di itu manjari bangsa nakapagniat ni adlaw melainkan manjari siya magpuasa sa puasa tatawuk na kuman. Di puasa wajib di manjari. Bangsa adlaw na ba'da al-fajr nakapagniat. Fayajuzu niyatun minan nahar idza lam yut'im shay'an min aklin wa sharbin. So pa man nagnat siya adlaw na hamang man siya way pa nakainom, way pa nakapagkaon. Ang mura ko man puasa niya roon, puasa sunnat na kuman, bukod na puasa wajib. Hadith ka riwayat ni Aisha radhiyallahu anha, long niya dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam data yawmin. Nakasudlong ni kafin Nabi sallallahu alaihi wasallam ang bukadlaw. Yasu ila siya sa Rasul, hal indakum min shay'? Yung sa Rasul, ulo lang ang salong yung pagkaon doon, makaunta, makato. Along sila inshallah, mayroon lang niya. Nang sinasul fa inni idan saim, ang bed tulong ni puasa na ako ini. At ina, wala nakakaon ni Rasul adlaw na. Naway man pagkaon, na napuasa ni Rasul sa puasa ito. Puasa sunnat, bukod siya puasa wajib. Amma siyamul wajib fala yan'aqib bi niyatin nahar wala budda fihi min niyatil lail. Lakin in pagpuasa wajib subay siya maundum di manjari adlaw. Wa takfi niyatun wahidatun fi bidayati Ramadan li jami' ash-shahr wa yustahabbu tajdiduha fi kulli yawmin. Atin niya makaminsan sa po magniyat hapanagnan sa Ramadan mamarahin na ito daling katang bulan katluan adlaw. Atin niya magniyat kung makaminsan hapanagnan adlaw sa Ramadan mamarahin na ito, maranin kawantag siya matawag katluan adlaw sa Ramadan. Sumagawa bang musyatan sa dinun atin niya buhon adlaw-adlaw mustahab. Atin niya labing marayaw yan to. Labing marayaw. Namayat pin masala ito masala tungod papagpuasa mura-murahan ng man kita niyo atin niya sadya na hapagsuot sa bulan Ramadan halip ko pagkakataman ni bisara ko bawa ko sa buton inambuok amuin pagkada sa mabing pagkada before sa Ramadan dakala aundeng kanyo aundeng kadutan yo on utang niya nahawala pa simo ng Ramadan yan nasoy siya magkada bang sopa man kapag nakamukain hambuk muslim hambuk adlaw do adlaw hawala sa Ramadan hawayrun udu nagbuka siya hawayrun udjul hasyara why excuses na wajib kanya magtawat patuhan mga yukampo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mabing pagbuka niya hawayrun udjul dusa dakula yung Allah subhanahu wa ta'ala nakangian dakula kawajiban siya magtawat iwan magkada atin niya tiwad niya tuod na niyo ka hawayrun udjul na magkada na siya masi iwan mga yukampo ng magtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala nahinang niya sa mabing muka ko bulan Ramadan na hawayrun sabab hawayrun udjul inya to dosa dakula in pagkada kaniya wajib in kawajib sin pagkada kaniya atin niya alal fawr imana sin alal fawr
pagsuod sa Shawwal, pagtuloy ka magkada, di man dyan lang mo, so na next month, so na next month. So na next month, di. Bukom yasin, nakabuka ko, haon sabab, in kawajib sin magkada kani alat taraki, mal sin alat taraki, manjari Shawwal, manjari hadul kada, manjari hadul hijjah, manjari depende hamulang kawayaan mo. Adapun in makabuka kau hapet turan hawayrun nujul alal fawr pagsuod sa Shawwal magtuy-tuy mo suway atin niya kadaan niya to amo yan din papanaw si mga halulir santa papanaw makusog sabab bukol siya murakhas wayrun siya bukol siya atin niya bukol siya excuse pagbuka niya to biya adapun bang siya nakabuka haid, nifas, atau kan nasasakit, pagtulak-tulak kan iwan sin kaiwanan, kawajiban siya magkada, pag-uusin kada yawon, bukod siya alal ko, depende kanya, kuno-kuno niya kawayaan, iwan ni kaisa, hikaruan niya, in pagkada niya yawon, wala siya rin tatabo, imana si tatabo nun sunod-sunod, bang siya takautang tuupat, manjari biyaon, next week na sa bambuk, next week ang buhok. Manjari sa very continue siya sambil pa upatadlaw. Sambil pa upatadlaw. Adapun bang sopa masimud yung bulan Ramadan hambuk wala pa siya nakapagkada. Wala siya nakapagkada. Nakadaan niya rin ito po sa Ramadan niya to sa magpakaon na siya tep-tep miskin. Bang sopa matuwad daw siya nakabuka. Natuwad daw siya magpakaon miskin. Iwan sin pagkadaan niya. Magpuasa siya magkada. Iwan magpakaon hamiskin na murah-murahan mangman kita niyo at inyatawfikan sin Allah subhanahu wa ta'ala dihilang subi ng taki magparak mo sin ibadat hamsin Ramadan samta pa kayo na Allah ta'ala magpatilibon kaniya hakaliso sa mabang pumupil pinakamalaggo amuin may nagsawag di kita nung kapag ibadat amul liso na magpatilibon kita ni Allah subhanahu wa ta'ala yung kaliso wafakan niya Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.